I veliki pozdrav svima dragi moji YouTube-ovci. U današnjem klipu odlučio sam, kao što sam vam obećao, da snimim dakle koliko je sav ovaj akvarijum sa ribicama, sa ovim pijeskom, sa ukrasima, sa filtracijom, znači sve što je potrebno i neophodno za vaš akvarijum, koliko je to para. Evo ovako, da krenemo znači prvo od stakla, znači staklo je debljina osmica, znači 8 mm, inače se pravi do 50 litara ide četvorka, preko 60 litara ide šestica i onda idete 100-200 litara, do 250 litara može osmica i onda ide jedinca, znači od 250 litara pa na dalje, znači 500-600 litara i tako dalje. Idemo, znači staklo je osmica, debljina, filter je četvorka, mislim da je debljina filtera, ali filter manje više, on je svakako izdržljiv, tako da nam ne treba, samo bespotrebno bi dali novac. Evo ovako, znači akvarijum sa filterom i ova tapeta kao što vidite samoljepljiva, znači to nas je izašlo 320 maraka. Znači poklopac, ovaj akvarijum, prelivni filter, filter cijevi, znači to znači ovo što vi vidite sad ovako vizualno, kako da kažem. Idemo dalje. Filter oprema, znači oprema za filter, to su oni spužve, filter spužve, znači onaj ugljen, on je isto jako dobar za filtraciju, keramičke cijevi isto bi stavio pod broj 1, možda filtraciju, ona se stavlja, prvo se stavlja dole, mislim mogu vam snimiti jedan klip, tako da ostavite komentar ako želite taj klip. Znači filter oprema, hranljiva podloga, to vam je znači ovdje dole ovaj pijesak što sam snimao, možete vidjeti u prvom klipu, znači filter, to jest hranljivu podlogu što sam stavljao. Sad ovaj pijesak isto, on vam je 4 marke, znači kilogram. Sad, ja sam njega uzeo 10 kila, pa izračunajte koliko je to, znači onda imamo pumpu, nju smo isto posebno uzeli, 800 litara po satu, znači da budem jasan, ovaj akvarijum ima 210 litara. Pumpa je znači 800 litara po satu, znači izbacuje vodu 800 litara po satu, znači 2, 4, 6, 8, znači 4 puta vam čitavu vodu iz akvarijuma za sat vremena samo ubaci i izbaci. Cijevi te, to sam već rekao, znači ove cijevi, one su sad, stavio sam ih isto u ovu cijenu, znači ova velika cijev i ona sama cijev, one su vam nekih 10 maraka, grijač isto, on je recimo 45 maraka, svjetlo, pa imate ovdje onda termometar, sve to znači ukupno sa ovim ukrasima, znači sa ukrasima, sa svim tim znači stvarima koje su, znači mislim nisu neophodne ove recimo, nisu neophodne da imate ukras u akvarijumu, ali eto radi neke estetike ili bilo čega možete da stavite. Također imam još jedan ukras koji je ostao jedan jedini, evo pokazat ću vam. Imate ovaj ukras, recimo ostao je jedan jedini, ali sam ga izbacio zato što ljepše mi je da gledam u travu nego u ukras. Znači to je sve 450 maraka. Da budem jasniji, 1 euro su vam 2 marke, pa vi sad izračunajte koliko to dođe u evrima. Dalje, imamo znači ribice. Ribice imamo, znači imamo skalare, imamo dosta vrsta tetri, imamo gupi, imamo moli, imamo ksifo, znači živorotke, imamo jabučare, to jest amazonce kako god hoćete, tetre, kolor tetre, zebrice, ne znam šta još nisam naveo, koridorase, ancistruse, znači te čistače, neonke i tako dalje, znači te ribice i puževi
I trava, znači ima trava, ima kod jednog čovjeka jako povoljno. Sve ovo što vidite, to mi on poslao za 30 maraka. Znači to vam dođe 15 € da budem jasniji. Znači to nas sve, znači ribice i ta trava, ukoliko želite biljni akvarijum, izašlo je 220 maraka. Što ukupna cifra dolazi do 500 €. Znači 500 € nas je ukupno izašao akvarijum ovakav. Ukoliko i vi želite, znači biljni akvarijum, morate dobro da pripremite, znači novac. Kako da kažem, najbitnije je od početka da krenete kako treba. Znači možete da pratite moje klipove, da ubacite znači hranljivu podlogu, pa da ubacite preko pijesak, pa da ubacite travu, sam što ja nisam morao sam iz drugog grada naručivati travu, jer kod nas nema da se kupi te trave i ako ima, preskupa je. Znači sve to što je potrebno za akvarijum, onakav kakav treba da bude, akvarijum koji impresivan, ostavlja utisak impresivan, kako se izrazim. Znači potrebno je da izložite 500 € za ovakav akvarijum. Ovo je 210 litara. Sad onda možete zamisliti koliko je na još veći akvarijum, znači koliko je na moj prošli akvarijum koji je 320 litara. Srećom imao sam policu, nju sam isto platio, to je stalažu, platio sam je 50 maraka ako se ne varam. Znači pravio sam po toj stalaži. Znači ona mi je bila omjer koliki akvarijum da napravim. Duše ja sam mogao da idem na plići akvarijum, a duži da bude, ali nisam htio sam ovaj put da bude ovako, znači visok, a uži. Mislim, ovo je 77 sa 70 i ovako imate 40. Tako da vam to dođe nekih 210 litara. To bilo to što se tiče ovoga klipa, znači pišite u komentarima što god vas zanima vezano za akvaristiku. Pogledajte također i moje ostale klipove, pretplatite se na moj kanal. Ukoliko želite da budete obavješteni o najnovijim dešavanjima na mome kanalu, recite ako želite neku rubriku, recimo majstorskih poslova, tipa ja sam parketar inače, tako da ako želite da snimam nešto vezano za parket, a imate već to, recimo na mom klipu kako postaviti laminat i to, znači već imate te klipove, imate kulinarskih klipova, što snimao je moj otac recimo. Uglavnom što se tiče akvaristike, to je cijena koja je, znači, nisam ja mogao da vjerujem, sad sam tek vidio, znači 1000 maraka je izašlo nas akvarijum. Tako da hvala svima na gledanju ovog klipa i veliki pozdrav do idućeg puta.